Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Arhen memakai barongan apa ini? Wah, barongan ulo. Terus ada Mas Silo. Wah, Mas Silo jadi apa Mas? Mas Silo jadi apa ini? Wah, pecut. Terus ada Mas Fiski. Halo Mas Fiski kelas berapa ya? Wah, kelas 1. Terus ada Denis. Halo Denis. Wih, Denis memakai barongan apa itu? Wah, barongan apa? Hah? Kodok. Wah, barongan kodok. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barongan. Wah, depil merah. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barongan. Wah, barongan hitam. Terus ada Mas Henip. Wah, Mas Henip pakai hiu. Halo Apipa. Halo Apipa. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal pakai barongan apa ini? Ulo. Wah, barongan ulo. Mas Iqbal. Mas Iqbal kelas berapa toh? 5. Wah, kelas 5. Kok pada Jihun? Dede Jihun kelas berapa? PAUD. Walah, PAUD. Dijun memakai barongan apa ini? Wah, barongan kodok ngorek. Arhen pakai benteng. Bentengnya warna merah sama hitam. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai barongan. Wah, barongan pink. Ayo Mas Silo, pecut. Engko nanti karoma. Wes, Mas Silo duduk. Yo, Arhen, dipakai Hen. Hen, ayo Hen dipakai Hen. Pakai benteng. Ayo Mas, Denis, ayo Nis. Ayo Nis dipakai Nis. Ayo. Ayo Arhen. Dipakai. Ayo Nis. Wih, Denis memakai barongan devil. Ayo. Oh iya, barongan kodok, ayo. Wih, barongannya kodok api. Ya, lihat Mbak Irma toh. Lihat sini toh, barongannya kodok, lihat ke toh. Wih, barongan kodok. Kodok ngorek. Wes duduk capek iki, duduk. Ya saiki Mas Jihun. Yo Mas Jihun memakai barongan kodok. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan dene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wae. Ayo.
Kenake Dek Jiun. Yo wes yo Dek Jiun. Ayo Denis duduk. Ya saiki Mas Elvan. Yo Kakak Fiski gowo apa? Wah, ngamuk iki, minggir. Bola. Alon-alon Mas. Dengan terakhir langsung dimasang poro-poro yang dulu goreng api dorong barang barang tegal dulu lalu nanti Kene Denis maju rene to Nis. Maju sini to. Mbak Irma kok apa ditumbuk? Yo wes yo Mas Elvan. Yo sekarang Mas Rama karo Mas Iqbal. Ayo Denis duduk dulu, duduk. Yo Mas Rama be Mas Iqbal. Yo saiki Mas Reksa karo Mas Henip. Awas motor. Caplok. Ayo ra dicaplok re. Ayo Hen. Caplok. Mas Henip iki Dek Jiun. Caplok Mas Henip, caplok Mas.
Junjung, junjung. Oke, Dek Jiun. Yo wes yo Mas Reksa karo Mas Yanif. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.